Ibihe byiza reka ngusuze kandi nongere kwifuriza amahoro y'Imana nguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu kuri uyu munsi w'itariki ya 13 ukwezi ni Nyakanga umwaka ni 2025. Ngiye wumva kuri mikro nitwa Peter nguhaye ikaze kuri uyu munsi. Ni umunsi wa nyuma w'iki cyumweru kuko ni ku munsi w'icyumweru turi gusoza iki cyumweru twari tumazemo imisi tugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye kugira ngo ejo tuzatangire ikindi cyumweru ugishya cyo ku kwezi kwa Nyakanga. Rero ngiye guhaye ikaze, reka iki kiganiro cyo kuri uyu munsi nkibimburire mu ngingo z'ingenzi ku buryo bukurikira. Ubuyobozi bwa WACU Group bwatangaje ko hari ingamba zitangiye gufatwa mu guhangana n'icyuho kikigaragara mu ngano y'amazi atangwa mu mujyi wa Kigali cyane cyane muri iki gihe cy'impeshyi. Ndaza kwerekeza no mu yindi nkuru iri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, kubwire ko umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Solina yatangaje ko nyuma y'uko babaruye ingo 620 zifitanye amakimbirane batangiye kuzisura no kuziganiriza kugira ngo ziyavemo ayo makimbirane. Ni mu karere ka Burera, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nderekeza hanze y'u Rwanda. Ndibukubwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo uyo hari gushinjwa ingabo za AFC 23 gushaka kwambura FRDC ibice igenzura by'umwihariko Uvira, nubwo impande zombi ziri mu biganiro i Doha ku murwa mukuru w'igihugu cya Katari. Ndaza kwerekeza n'ahandi muri Afrika nkubwire ko mu gihugu cya Senegal, iki gihugu ni igihugu cyihariye. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu rero yitwa Ousmane Sonko yibasiye bikomeye Perezida Diomaye Faye amushinja kudafata ibyemezo bikwiye nk'umukuru w'igihugu. Iri hangana turaza kurigarukaho muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Gusa nderekeza n'ahandi muri Afrika, ndahava njya ku ruhando mpuzamahanga, turanyarukira mu gihugu cya Korea ya ruguru. Kim Jong-un ari gutangaza ko azakomeza gushyigikira imyanzuro n'ibikorwa by'Uburusiya mu ntambara buhanganyemo n'igihugu ngo cya Ukraine. Turaza kunyarukira no gusimbukira muri Leta Zunze Ubumwe kandi za Amerika, nkubwire ko Perezida Donald J. Trump bidasubirwaho yatangaje ko igihugu cye cyashyizeho imisoro ya 30% ku bicuruzwa bituruka ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu gihugu cya Mexique. Izi hamwe n'izindi nkuru zitandukanye ntakubwiye none ahangaha tugiye kuzinjiramo mu buryo burambuye nyuma y'aka karuhuko gatoya, nyuma y'uko maze gusoma ku mazi ubundi nze tubijye mo tubive imuzi n'imuzingo. Ni mu kanya gatoya, reka nitse gato. Ubuyobozi bwa WACU Group bwatangaje ko hari ingamba zatangiye gufatwa mu guhangana n'icyuho kikigaragara mu ngano y'amazi atangwa mu mujyi wa Kigali cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Ku munsi abaturage bo mu mujyi wa Kigali bakeneye amazi angana na metero kibe ibihumbi 210 mu gihe WACU itanga izingana n'ibihumbi 142 gusa, bigaragaza ko hakiri icyuho cya metero kibe ibihumbi 68 ugereranyije nuko abaturage bayakeneye. Umuyobozi mukuru wa WACU Group Professor Omar Munyaneza yavuze ko kuko mu gihe cy'impeshyi amazi aba ari make, hashyizweho uburyo bwo kuyasaranganya ku baturage bose no kongerera ubushobozi inganda ziyatunganya mu gukuraho icyo cyuho. Ati tugiye gutangira gukoresha uburyo bwo gusaranganya amazi neza aho abantu bari basanzwe bayabona umunsi ku wundi. Tugiye kujya tubakuraho rimwe mu cyumweru kugira ngo tubashe gusaranganya n'abatayafite. Ikindi hari inganda tugiye kongerera ubushobozi kugira ngo zibashe kongera ingano y'amazi zitunganya. Umujyi wa Kigali ufite inganda 4 ziwuha amazi mu bice bitandukanye, harimo urunini rwo mu Nzove rutanga metero kibe ibihumbi 83 ruvuye ku bihumbi 76 mu kwezi gushize. Hari uruganda rwa Kimisagara rutanga metero kibe
2021 urwa Karenge rutanga amazi ku gice cya Kabuga angana na metero kibe 8,000 n'ibice 400 na Kanzenze rugomba gutanga metero kibe 30,000 ku munsi, ariko kuri ubu ruri gutanga 26,000 kubera ikibazo cya Nyabarongo yagabanutse ndetse n'ibikoreshwa mu gukurura amazi byangiritse. Uyu muprofeseri Munyaneza yagaragaje ko hari uduce tuzwi dufite ibibazo cyane twatangiye gufashwa, aho batangiye gushyiraho valveze, udukoresho twifashishwa mu kugabanya amazi kugira ngo asaranganywe n'abatayafite. Ati hari aho tubona hari ikibazo kijyanye no gusaranganya amazi cyane ni muri Ikanombe na Kicukiro. Icyo turi gukora, hari aho twateye valveze kugira ngo turebe ko twajya tugira hamwe dufungura, noneho n'abandi bakabasha kubaha amazi. Aha kandi hiyongeraho ibijyanye no kwagura inganda zitunganya amazi zikongererwa ubushobozi bwayo zitanga. Urugero ni uruganda rwa Nzove rushaje rutabasha gutanga amazi kuko ku munsi rutanga metero kibi 5,000 gusa, bityo rugiye kwagurwa rukagera ku 40,000 ku munsi. Ati ibi bizadufasha kugabanya icyuho cya metero kibe 68,000 umujyi wa Kigali ugifite, kuko ruzongera 35,000 kuzo twari dusanzwe dutanga. Hari kandi imirimo igiye gutangira yo kwagura uruganda rwa Karenge rukazava kuri metero kibe 22,000 rukagera ku 48,000 mu myaka 2 iri imbere. Reka mpindure ingingo, ndacyari mu gihugu cy'u Rwanda, mubwire ko mu gihe mu karere ka Burera umuyobozi wako yitwa Mukamana Sorina yatangaje ko nyuma y'uko babaruye ingo 621 zifitanye amakimbirane ngo batangiye kuzisura no kuziganiriza kugira ngo ziyavemo ayo makimbirane. Uyu muyobozi w'akarere yabitangaje nyuma y'igitaramo umuhanzi Senderi International Hit yakoreye mu karere ka Burera cyari kigamije kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Uyu mumeya Mukamana n'abagize inama njyanama y'akarere bifatanyije n'uyu muhanzi mu kwishimira ibikorwa remezo byagejejwe muri aka akarere. Uyu muyobozi w'aka karere yasabye abaturage kubana neza, abirinda amakimbirane yo mu ngo kuko ariyo akurura ibibazo byinshi birimo igwingira, imibereho mibi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yakomeje agira ati ubu twari twabaruye ingo 621 zabanaga mu makimbirane, ariko twarazisuye turaziganiriza. Izisigaye turimo gufatanya n'abafatanyabikorwa cyane cyane abanyamadini kugira ngo dufatanye mu byerekeye no kongera kubegera abantu baba basezeranye bakundanye, ngo twongere tubigishe ibyerekeranye no kugira umuryango ushoboye kandi utekanye. Meya w'aka karere ka Burera yavuze ko muri Kanama bateganya ubukangurambaga bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire nk'uburyo buzabafasha kuganiriza imiryango myinshi gusezeranya abantu babanye batarasezeranye, aho ari naho bakunze kugirana amakimbirane. Ati turongera kandi no kubibutsa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, aho tuzi neza ko umuryango ari ishingiro ry'iterambere ry'umuryango n'igihugu. Ntabwo rero twifuza ababana mu makimbirane. Akarere ka Burera kagabanyije ubukene ku kigero cya 22%. Ubuyobozi buvuga ko ibibazo by'amakimbirane mu ngo bigabanutse abaturage benshi bakwiteza imbere kurushaho uko bari uyu munsi muri aka akarere. Nyemerera nitse gatoya hanyuma ngaruke twerekeza ku biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Turabihera muri aka karere k'ibiyaga bigari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, hanyuma twerekeze n'ahandi muri Afurika, tubisoreze ku ruhando mpuzamahanga. Ibiri kuhavugwa byo ni uruvunganzoka. Reka nze tubibimburire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitangiriye mu butegetsi ngo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwateguje ko buzasaba igihugu cy'abaturanyi babo
cya Uganda ibisobanuro nyuma yaho ifunguye umupaka wa Bunagana n'indi ikora ku bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa Nyakanga. Umuyobozi w'akarere ka Kisoro Abel Bizimana yafunguye umupaka wa Bunagana hashingiwe kwibwirizwa ryatanzwe na Perezida w'igihugu cya Uganda cyabo Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nkuko byasobanuwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen. Muhoozi Kainerugaba. Umupaka wa Ishasha nawo warafunguwe kugira ngo ubucuruzi busubukurwe. Gen. Muhoozi akaba umugaba w'ingabo za Uganda yagize ati nta gikwiye kubuza abantu gucuruza, tuzakora iperereza ku bayobozi bose bahagaritse ubu bucuruzi. Mu nama y'abaminisitiri ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku itariki ya 11 z'umunsi wakurikiyeho z'ukwezi kwa Nyakanga, ingingo y'ifungurwa ry'umupaka uhuza Uganda n'ibice bigenzurwa na AFC 23 iri mu zaganiriweho. Nk'uko umuvugizi rero wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu ni bwana Patrick Muyaya yabisobanuye muri raporo y'imyanzuro y'iyi nama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu ni Madame Teresa Kayikwamba Wegina ngo yasabwe gusaba Uganda ibisobanuro kuri iki cyemezo yafashe. Ati Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasabwe gufata ingamba kugira ngo abone ibisobanuro byumvikana. Ubwo umupaka wa Bunagana wafungurwaga, Bizimana yashimiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni wumvise gutakamba kw'abaturage, asobanura ko ubucuruzi ntaho buhuriye na politike. AFC 23 nayo yashimiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni wahisemo gushyira imbere iterambere ry'abaturage, agasaba ko iyi mipaka ifungurwa ndetse mu buryo bwihuse. Nkiri muri iki gihugu cya Repubulika kandi Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu kandi cyongeye gushinja ingabo za AFC 23 gushaka kwambura FRDC ibice igenzura, by'umwihariko Uvira, nubwo impande zombi ziteraniye mu biganiro mu gihugu cya Katari ku murwa mukuru i Doha. Ibiganiro bya leta ya Kinshasa ndetse na AFC 23 byongeye gusubirana imbaraga nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC hagati y'igihugu cy'umuturanyi w'aba bantu b'i Kinshasa aribo Banyakigali, ateganya kwishyirwa mu bikorwa ryayo rizanashingira ku masezerano azasinyirwa i Doha hagati ya leta y'i Kinshasa ndetse n'aba bakorera mu mujyi wa Goma aribo AFC 23. Minisitiri w'ingabo n'abarwanyi bahoze ku rugamba bw'Ikabombo Mwandia Vita yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bigikomeje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Inyandiko y'ibyavugiwe mu nama y'abaminisitiri yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yateranye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga igaragaza ko iki gihugu gishyize imbere gushinja AFC 23 gushaka gukomeza kwigarurira ibice biri mu maboko y'ingabo za leta FRDC birimo n'umujyi wa Uvira. Iti muri Kivu y'Amajyepfo ibitero by'umwanzi byariyongereye mu bice byinshi, afite umugambi wo kwigarurira ibice biri mu maboko ya FRDC by'umwihariko muri Uvira. Mu minsi mike ishize AFC 23 yashinjije ingabo za RDC arizo FRDC kujyana intwaro ziremereye n'ingabo nyinshi mu bice bitandukanye bagamije kugaba ibitero mu bice bituyemo abaturage birindwa na M23. Impande zombi izishinjanya ibikorwa by'ubushotoranyi mu gihe intumwa zazo zageze ku murwa mukuru w'igihugu cya Katari i Doha ahagomba gukomerezwa ibiganiro bishobora gusiga hasinywa amasezerano hagati ya leta y'i Kinshasa ndetse n'ubu butegetsi bw'izi ngabo bukorera i Goma mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Bukavu, hose barahakorera. Nuko ngayo reka twerekeze no mu bindi biri kuvugwa hakurya y'imbibi z'aka karere, tujye mu makimbirane yatutumbye kandi
yafashe indi ntera mu gihugu cya Senegal. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu ni ikimenya bose bwana Ousmane Sonko yibasiye perezida ukorera muri iki gihugu ariwe Diomaye Faye watowe n'abaturage amushinja kudafata ibyemezo bikwiye nk'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'intebe Ousmane Sonko ayoboye ishyaka PASTEF riri ku butegetsi yibasiye perezida Diomaye Faye ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa Nyakanga ubwo yayoboraga umuhango wo gushyiraho inama y'iri shyaka ku rwego rw'igihugu. Uyu muhango wabaye perezida yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni perezida Diomaye Faye kuko yari ari mu ruzinduko rwa akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagenzi bo mu bihugu bine bya Afurika aho bakiriwe na perezida Donald J. Trump. N'amashusho yakwiriye isi yose kandi yanyuze abantu benshi kuko ni ikiganiro cyabereye ku karubanda ariko cyanyuze abagikurikiye. Ousmane Sonko rero minisitiri w'intebe yavuze ko adashobora kwihangana mu gihe abantu bakomeje kumwibasira bitwaje ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ariko perezida Diomaye Faye ntamurengere. Yagize ati ntabwo twakwihanganira ko umuntu umubyeyi mu muryango n'umuyobozi w'urwego agundagurwa n'isayo yitwajwe ubwisanzure bwo gutanga ngo ibitekerezo. Minisitiri w'intebe Ousmane Sonko yasabye perezida Diomaye Faye gufata inshingano ubutabera bugakora akazi bitaba ibyo akabyikorera nka minisitiri w'intebe. Ati ndasaba perezida Diomaye Faye gufata inshingano bitaba ibyo nkabyikorera. Yavuze kandi ko nubwo perezida Diomaye Faye atari kumurengera azaguma mu nshingano ze kuko afite umushinga afitiye igihugu utararangira. Ati ntabwo nzegura ntaho nzajya. Ntacyo perezida w'iki gihugu cya Senegal Diomaye Faye we aravuga kuri ubu butumwa bwa Ousmane Sonko minisitiri w'intebe ariko abaye amusubije nabi bishobora guteza umwuka mubi mu ishyaka bikanahungabanya imiyoborere y'igihugu muri rusange. Nk'umuyobozi mukuru wa PASTEF Ousmane Sonko niwe wari kuba umukandida w'iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Werurwe y'umwaka wa 2024 gusa ntibyashobotse kuko yari afungiwe guhungabanya ituze ry'abaturage. Umuyobozi wungirije wa PASTEF Diomaye Faye niwe Sonko yatoranyije kugira ngo ahatanire umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse biranamuhira rwose ku rwego rwo hejuru atsinda amatora ku majwi angana na 58.28% abaturage bayamuhundagajeho ku buryo bukomeye cyane. Iri hangana riraza gusiga iki se? Reka dutegereze turaza kureba aba bantu bakiri bato rwose bayoboye kimwe mu bihugu by'ibihangange muri Afurika icyo biza kubyara. Ubwo kandi nabwo ni izindi intugunda zivutse hagati y'aba bayobozi babiri bari basa n'abari mu mezi ya buki cyangwa se ibyo twakwita mu bufatanye bw'akadasohoka no gukorana abiri ku rwego rwo hejuru. Reka nsoreze ibi byavugaga ku mugabane wa Afurika muri Sudani aho ingabo za leta ya Sudani ziri kugenzura hejuru ya 75% by'ubuso bw'icyo gihugu bwose by'umwihariko zikagenzura umurwa mukuru w'icyo gihugu ari wo Khartoum. Hashize imyaka irenga ibiri intambara iri guca ibintu hagati y'ingabo za leta ndetse n'ingabo z'umutwe witwa Rapid Support Force mu magambo y'impine bakunda kuwita RSF ziyobowe na NDETSE. n'intambara imaze gutuma abarenga miliyoni 8 bahungira imbere mu gihugu mu gihe abarenga miliyoni 13 bahungiye hanze y'iki igihugu. Muri rusange kuva muri Werurwe uyu mwaka ingabo za leta zagaragaje imbaraga nyinshi zirukana abarwanyi ba Rapid Support Force mu murwa mukuru wa Khartoum ndetse no mu yindi mijyi irimo Port Sudan. Aba barwanyi bahise bajya gushinga ibirindiro i Darfur ari naho intambara ikomeje kubera. Rapid Support Force iri gukoresha drone zigezweho cyane ku buryo zigenzurirwa hanze y'igihugu aho kugenzurirwa imbere mu gihugu. Impamvu ni uko zikorana n'ikoranabuhanga rya satellite. Ibarura ry'ibanze ryerekana ko nibura umutungo umaze kwangirika ufite agaciro karenga miliyari 300 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse ko benshi bemeza ko ubwo ibarura ryuzuye rizakorwa
aka gaciro gashobora kuzikuba inshuro nyinshi cyane zirenga kuri eshanu. Mve kuri izi nkuru zo muri Afrika nerekeze mu bindi biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Bihere muri Korea ya Ruguru, perezida w'iki gihugu Kim Jong-un yatangaje ko azakomeza gushyigikira imyanzuro n'ibikorwa by'igihugu cy'Uburusiya mu ntambara bahakanyemo n'igihugu cya Ukraine. Yabitangaje ubwo yakiraga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, uyu ni bwana Sergei Lavrov, muri Wonsan Karama Costa Tourist Zone, ahantu hafite ubushobozi bwo kwakira ba mukerarugendo ibihumbi 20. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yahamije ko ashyigikiye imyanzuro n'ibikorwa by'Uburusiya nta kindi ikintu ubisabye. Sergei Lavrov yasuye Korea ya Ruguru mu gihe umubano w'ibihugu byombi umeze neza rwose cyane, ndetse biteganyijwe ko Korea ya Ruguru ishobora koherereza Uburusiya abasirikare bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 biyongera ku bandi yohereje mu bihe bishize. Sergei Lavrov abinyujije ku rukuta rwe rwa X, ariyo yahoze ari Twitter, yavuze ko biyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi. Ku munsi wa gatandatu w'iki cyumweru, bwana Sergei Lavrov yahuye na mugenzi we Choi Son-hui mu mujyi wa Wonsan, abwira ibiro ntaramakuru by'Abarusiya byitwa TASS ko Korea ya Ruguru yiteguye gutanga ubufasha muri gahunda zose z'igisirikare. Ati inshuti zacu zo muri Korea ya Ruguru bagaragaje ko bashyigikiye byimazeyo gahunda z'ibikorwa bya gisirikare n'ibikorwa by'ubuyobozi bw'Uburusiya n'ingabo. Impande zombi zemeranyije ko ba mukerarugendo b'Abarusiya bazatangira gusura agace k'ubukerarugendo kafunguye mu mujyi wa Wonsan. Reka nsimbuke mve mu gihugu cy'Uburusiya nerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbitangirire mu kukubwira ko Perezida Donald J. Trump yatangaje ko igihugu cye cyashyizeho imisoro ya 30% ku bicuruzwa bituruka mu bihugu by'i Burayi ndetse na Mexique. Ibi Trump yabitangaje nyuma yaho aherutse gushyiraho imisoro y'ibicuruzwa bituruka mu bihugu byo muri Aziya ndetse n'ibihugu byibumbiye mu muryango wa BRICS. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa Nyakanga, abinyujije ku rubuga rwa Truth Social rwe bwite, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yandikiye amabaruwa abayobozi ba European Union ndetse n'igihugu cya Mexique abamenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu byabo, kandi ko bizatangira gukurikizwa kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa Kanama uyu mwaka w'2025. Perezida Donald J. Trump yandikiye iyi ibaruwa Perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum, umudamu w'icyatwa cyane, amushinja ko igihugu cye kidakora ibishoboka byose ngo kirwanye iyinjizwa ry'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa fentanyl muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje avuga ko igihe iki gihugu cyatangira gufata ingamba zo kurwanya imitwe izwiho gucuruza ibi biyobyabwenge ndetse n'ibindi bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kugabanya iyo misoro. Ku rundi ruhande, Donald J. Trump yanandikiye umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, uyu ni Madame Ursula von der Leyen, amubwira ko ibihugu by'i Burayi bikunda kugura ibikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha ibyo igihugu cye gikura kuri uyu mugabane w'Uburayi. Yakomeje avuga ko ashobora kugabanya uwo musoro wa 30% ku bicuruzwa biva i Burayi mu gihe uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi wakuraho imisoro washyiriyeho ibicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi misoro yashyiriweho ibihugu by'i Burayi na Mexique itandukanye n'iyari isanzwe iriho ya 25% ku byuma, aluminium ndetse ni imodoka. Ngiri mu nkuru zirebana n'uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ubundi abayaduhaye show buri gihe cyose, Perezida Donald J. Trump yongeye kugaruka ku bibazo yagiranye n'umunyarwenya akaba n'umukinnyi w'abafilme Madame Rosie O'Donnell, ahamya ko ari mu nzira zo kumwambura ngo ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald J. Trump yabyanditse ku rukuta rwe n'ubundi rwa Truth Social. Uru ni urubuga rwe yishingiye ku giti cye kugira ngo ajye abona aho atangira ibitekerezo bye mu bwisanzure bwe. Ahamya ko uyu mukinnyi w'amafilime akaba n'umunyarwenya Rosie O'Donnell
atari umuntu w'ingirakamaro ngo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikeneye. Ati kuko Losi Odonli atari mu murongo umwe n'inyungu z'igihugu cyacu cy'igihangange, ndi gutekereza ko namwambura ubwenegihugu. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahamije ko uyu mugore ari ikibazo ku bantu ndetse ashobora kwigumira muri Irlande niba ho bamukeneye. Abasesenguzi mu by'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahamya ko bigoye kwambura umuturage w'iki gihugu ubwenegihugu no kumusubiza iwabo. Madame Losi Odonli aherutse gushyira amashusho kuri TikTok anenga uburyo ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwaye ubw'umwuzure wibasiraga leta ya Texas. Avuga ko perezida Donald J. Trump yirengagije nkana impuruza n'amakuru y'iteganyagihe yaburiraga iby'uyu umutingito. Madame Losi Odonli yasubiye muri Irlande mbere gato y'uko perezida Donald J. Trump arahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mutarama y'uyu mwaka w'2025. Icyo gihe yabwiye ikinyamakuru CNN ko kuba yarongeye gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribyo byatumye ayivamo akigira muri Irlande. Uyu mugore yasubije Trump ko niba ashaka kumwambura ubwenegihugu yabigerageza, ariko ko atamugenga bityo atamucecekesha. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Madame Losi Odonli batangiye gukozanyaho guhera mu mwaka w'2006 ubwo yayoboraga ikiganiro The View yita Trump umucuruzi uciriritse ukabiriza ibyo yagezeho. Anavuga ko yahombye, ariko Trump we arabihakana. Trump icyo gihe yise Madame Losi Odonli ikigwari, ingurube n'ibindi bitutsi byinshi cyane. Uyu mukuru w'igihugu iyo yabishatse burya ajya avuga amagambo atarimo ikinyabupfura rwose. Niba ari mu muco w'Abanyamerika bikura sinabimenya. Nge ndi umunyarwanda winaha i Kigali mu Rwanda. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo muri iyi weekend. Nkwifurize kugira amahoro n'amahirwe. Ngiye wumvaga kuri mikro nitwa Peter. Turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka n'2025. Nkwifurije kugira amahoro n'amahirwe. Dusubire mu zindi ngingo z'ibiganiro turi kugutegurira kuri uyu muyoboro wacu. Twebweho reka tukwifurize gukomeza gusoza weekend uguwe neza aho uherereye hose mu isi. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.